Brez Eyüp Rojravan o direktörü İmece TV مدخص بترى رفشة روجنامه‌گری لترکیه بگشتی او مدیا هفرک مدیا اپوزیسیون به تایبتی بترا باخن پیج رخصتنا فریدم هاوس کو بنگه لواشنطن راپورک وشان کو تدا بس آزادی اینترنت الجهان دکه و جیه که تایبت ده ترکیه و ترکیه بویا ولاتی کی کو آزادی اینترنت لیت تونه تو سری در مرا به راپور دست بکه تو چاوا دی بینی روشال ترکیه تایبتی روشا مدیای زور سپاس جبو درفتا کو دائمه وقت دنگ رادیو امریکای ام سپاس خو پیشکش ودکم راستی فریدم هاوس راپورا و نتنه جبو اینترنتی وقت چاپمنی ل ترکیه د کاتگوریا کو چاپمنی ولاتی کو چاپنی ل نه آزاده دوره د جیگرتیه از باورم دناوا سدو نود نه ولاتان ده دناوا ترکیه بویه کتیه ناوا سدو پینجی ششمین ولات yani وکه بنگلادش وکه بروندی و ولات وساد ناوا وانده براستی ارتشکی شرمج بو ولاته کی کتبه از دموکراتم ولاته کی بوی کاندیدات جبو یکتی اوروپا ولاته کی جیرانی اوروپای ولاته کی کو براستی ترادیسیونه کی دور درج مجادله کی تکوشینه کی جبو مافر راگهاندنه ته چبیه الی هم هاتنه داویا آزادیا رامانی ل ترکیه آزادیا رامانی شخو چا دست بدکه وقت دی راپورجی اثبات که و بسری مدج بخواتیه ام مقدوره به مسئله نه وقتا ولاته که آزادی رامانی تونه به تو آزادی تونه یعنی آزادی بونا انسان تونه جبر کو انسان ancak با آزادی رامانی انسانه و آزادی رامانی جی آزادی چاپمنی جی آزادی مدیا جی براستی بنگها سر بنگها آزادی رامانی چیده به و انسان دما قرن ناوین دما کو تو آزادی لیتونه بو دستپکش با آزادی رامانی سری هدایه و لدیجی انگیزیسیون سری هدایه مرو کار بجی لترکیه جبر کو آزادی رامانی و آزادی راگاندنی تونه مرو کار بجی روشا ترکیه روشا براستی روشا انگیزیسیونه yani جبر کو آزادی رامان و آزادی چاپبنی لدیجی انگیزیسیون دست بکروا و لجالنا و انسانیتی دیروکده و گیاه بو آرستکی بوساکو ابو بنگها مافی مروفا اینها بنگها مافی مروفا یا مهم بنپی بویه لترکیه. ری باشه او بنگها مافی مروفا کتب باستکی yani de her kada jiyana da ev rewşeye aliye siyaset da jî o parlamenterin kurda reberen vanteyn girtin bi embijin operasyon îro vesbêjî bajarvanên li Sêrtê Dêrsimê hatine girtin yani Türkiye ber bi ku dereve diçe o helbesta cîhanî bilî ev rêxistinê ku niha behs dikin bi giştî helbesta civaka navnetêvî çi ye tu li Ewropa jî salên dirêj jiyayê do wezîrê derve Almanya li Tirkiye bû yani helbesta yekîtî Ewropa serî da cîhan bi giştî çawa dibînî tiştên ku bûyerên ku Tirkiye diqawin hember wan Careki براستی روشا ترکیه نه هم رو بده برچاوی خواه روشا ترکیه سیستمک توتالیتر و یا اوتوریتر تی آوا کرن ترکیه به دست یکی کسی که خصوصیت دیکتاتوریال برهنه مرو کار وکیل بیا بجیدی çünkü او بخواه جواتشتانا نه عاجزه دبی هر تشت داویه گو از پاستورم گو از شوانم ملت جی گو کریه از اون بمشینم devê xwe kir şivanti dema pastoriye de û şivan zaten bi şive bêjin çoban êkus çoyê radike jor çoban kelimên Kurdî ne bi rastî û kokavê jî ta ji Şumera tê ji Spatê ez ser vê sala berê wexta min felsefe dixwin li ser vê mesela başbûx û pastoral dünya pastoral ez pê sekinîm ê bi rastî hat devê xwe got ez pastorim ez şivanim jî gel jî kerîn ez ê wan bi rê bibim hat famkirin ku li Tirkiye rewşeke sistemeke otorîter tê ava kirin û di Tirkiyeyê de dewlet ji nû ve ava dibe
دخواست کو اف دولتا جنوب آوا به راستی جی احتیاجا متوا پیوستی متوا جنوب آوا بونا به دولتی رهیه جبر کو چاره سرکرنا پرسکریکا کرد تکلیه بجیران خوره ترکیه دنابا خود اقالیتین دن بواره تکلی مناسبت ترکیه 3 سال بره نباش بو و که 3 سال بره جدی ندمشیا احتیاجا گوهراندنا رژیم ترکیه هبو لی اف دواره کی دموکراتیک تا گرک ببیا لانها ترکیه تبي اردوغان وتبي دولة ترك ازبن بهبر نوا اتفاق دنه بگوردتنا من تركيا دولتك انه avadikın yek devletek انه لene devletek demokratik avadikın devletek otokratik avadikın devletek ku بجرجي بويا يك سدي بي ان جي حتى في شيس غوري دنك انكيتا اتك معموي معنيكو هبا بوبولار جيكو فاشيزم جي بيفا غريدايا ايجاد في روشيده اساس في avakırna ve devletanu دجبرتیا کرد جارک دن دجبرتیا کرد دوازه حرکت کرد نجد واری دموکراتیک تر مس پرسکریکا کرد چاره سر بکه دوازه پرسکریکا کرد بن پی بکه و چند سال دن به تالوق بکه داوی خینه وکه بج 10 سال 20 سال گوری فکروان çünkü دبی کند روجلاتا ناوین ده روجلاتا ناوین گوری 3 سال بری ایدی روشا روجلاتا ناوین گوری 3 سال بری نای پیواندن gerek گوهرتن العراق و سوریه دست بکریه چه دبه herkes hekevil ciye xodete runiştandın daxwaz evin lej evin Türkiye doğası jve dve beka mesela mine bekaya yani dve habun ne bunun dve mesela baş elbette cihani de xazım bizim yani mesela cihani de ki bedenge cihan çima yani bereji gotine ki kısınca rev ke zanın bu Amerika da got tabii yani karış bu Avrupa jiya bejin beri ne kısınca da got براي من هفال بندر متونن منفعتي ما يعني انترس ما هنا تقول تشكيل راسته تقول يا هلوستا اوروبا وامريكا جي هنا كي بفياوز او امريكا هنا كي جدا بينهم راستي امريكا 7 سال بری جنت خسرو شر روجرات نادين في حالي ده بمينه اف بروجا انجليز بو تشاري حكم امريكا نجي aslında برنسيبين ويلسون قال لك تشتم باش دانين زمان نيسا امر هلوستا الدنيا بتايبتي هلوستا اوروبا هلوستا كي نباش وقت دولتها دولت اوروبا بتركيا را هند سر منفعات خود کار دکن چه دکه مثلا دولت دیرک هلوسته کی نشان ناده دریا امبیجن پارلمانتوی اوروپا ده دریا انستیتوسیونین ناف دولتی اوروپا ده دوار ریانا ده reaksiyon خواه شانی وانددن لی وقت جدی دولت هر رونانه مثلا اوروپا konseyi تشکیل مهمه gerek Türkiye tek evi monitoringi mafya mırava bin pedbe İnsan işkence de de hapsxanada siyaset medar kıştı ketine hapsi çapemeni tev girtine dezgeyin sivil tev girtine yek televizyon yek rojname yek kanali radyo nemaye tev egiş bili dengevan biseda nezi düşüt rojname van و televizyon van da hapse dene biseda siyaset medan da hapse dene hazara naha ev revşa berçap روشکن وکیل یا دیکتاتوریه یا دسپوتیزمه یا اوتوریتریزمه اوروپا کنسey اوروپا چاوا دکاره و هند نابا خود وک اندام بهله یاجی و نک مونیتورینگ نک تعقیب مافی مروان ابجی پرسکریکو براستی ناکوکیا کی عجبه مرو گرک فهم بکم فهم کنن چیه از وی باوریه دمه هین جبو مثلا ام بجم تابعتی مثلا دموکراسی mesela mafya mrova mesela bengehin ku Avrupa kiri Avrupa maalesef teklif Türkiye'ye tiştenş bir kırın. Bu menfaati ticari iktisadi. Peki persamen davici eve tu kimin despek de got koordinatör geçti imece TV ku mehabori aliye hükümet Türkiye ve hatı bu gırtın. Jibo ve imece TV o jibo saziyen ve ku hatına dibin çerçeve revş avatı hatına gırtın. آمادهکاری و کاری و هنک هون و شان خب بدومین چونکه گلک والله هیا عالی راگا هندنه ده پرانیه دزگه هن ترکیه و عین تشته و hemen زمانی داغ گلو و ایماجه و اون سازیندن آمادهکاری و هنه بخواه نوا آمادهکاری هم به ریاکی نوده رگاهی کی نوده نه جبر کو امکانی مکو هم ترکیه لسر ریا ساتلیته قنالێکی جار دەست پێ بکەن نەمایە
و ین چاپمنیا دموکراتیک چاپمنیا چپ و چاپمنیا کرد توایی هاتن گرتن توایی هاتن گرتن ایجار نها ام پیورین سریا اینترنت ام کاربن حول بدن خو هم نوا ترکیه هم de dervey Türkiye çaraki bibinin ku em vê riya ragihandinê car divekin û ve înformasyonê ji bo ku gel pêwîst e em car bigîjinin gel ji ber ku bi rastî çapemenî ne tenê hatine girtin bi milyonan temaşevanên me û xwendevanên me hatine cizakirin yani mafê wanî ragihandinê girtina ragihandinê ji destê wan hatî girtin yani ne tenê dezgah tê girtin mesela îmece dezgahekî herî ku temaşevanê wê zêde bûn di nava Tirkiyeyê ne tenê nava Kurda de di nava Tirka bi xwe de jî gelekî zêde bû di nava kanalên televizyona de ê nûça de îmece di nava 5 kanalê sereke de bûn her dem ji ber wê jî bi milyona temaşevanê îmece hebûn ê niha tev bê ragihandin mane ê Tirkiye wek ve ji anî ziman yek televizyon heye yani bi seda televizyon hene yek weke bültena hükümetê û devletê ne yani tişkî ku dijî wan were gotin tiştekî ku nel gorî dilê wan bi were axaftin qebûl nakin tune ye her tişta ji ber wê jî Tirkiye bi rastî bûye tek denk tek devlet tek başkan tek parti tek serok tev meri got tev kir tek bira dilê xwe jî rahat bibe em bu bêjin yani hewlê me hene rastîyan pêwîstiya me bi dezgehên navnetewî yên meslekî û yên mafê mirova heye ku alîkariya me bikin him ji hêla nov hav de em dikaribin çawa vê ablûkayê vê sansûrê bişkenînin ji ber ku mafê ragihandinê ne tenê mafekî bingehî ye ragihandin bi xwe ragihandina demokratîk û a objektif ji bo devkirina va rewşên otorîter jî pêwîst e gerek ji her halî de wekî têkiliyên navnetewî de jî înstitûsyonên di vî warî de kar dikin em destekê bidin hev ku em karibin car di rêyekê vekin ku em xwe bigînin temaşevana bigîn gel bi rastî bêdeng û bênefes maye Tirkiye باشه برزê Puç em pir spasiyê te dikin ji bo wan agahîn te ez jî zor spasiya we dikim mala ava be her hebin hûn jî hene ew xwedê kir hûn jî yani em ya bêjin spasî ji we re jî spas